Jingpule na kitab usira kalenong kapasanpo kerkod iwe lai hadu sau bat Henry hadu henyu. Day u Simon lingdo ramba ukun u onias ubaha gajing im jung u ula maramod ya kaying bat ula penklan ya kadempel hakis ni jung u. Hakis ni jung u ula ti kawe kanan kapung kabahe lakat keduriau. Ula perkat kumdo penpelaj yala upat na kajinja. Dia ulatay kakenro kabaklan saudong kanongba banya shan haba kasya kirkon. Lakum ulur step hapadengkil o lakum unay katsaw senya. Lakum kasni bapernay halor katempel jong uba halor tam. Balakum usimpeling bapernay krik-krik hapadengkil o. Ktien jong utray. Kasam kadendrio kadkod iwe hadu ar san henyo hadu pra bat kadwe. Do sumar yanga ablei namar nga wandri hame nga ong milong utray junga ngam yo jimbha lant name. Ko try milong kajiyo kenti junga milong ki e baro bangadan bat ngadan kam. Me bat ya kabaha junga nga yaro ya utray unong ay bud junga. Ngayay don ya utray hakmat junga na marba ujan ngam kuslay ay. Men pen i hanga ya kalindi kajingim. Kajingpule na kachithi u Paulus bukhu siya ki Kristan hagalatya kalanong kabahindriyo kadkod katsaw hadu katra. Ngahi yanade ngam kop sarong ya laitang ya kadingpna jong utray jungi u Jesu Christ. Dau la yap sa nar kapirthe yanga barmanga ya kapirthe. Kamintoy lada uno usha ocher ne sha ocher kamintoy kalong lada ya la thau thmai. Kajing suk bat kajing isin hakitu baro ki babut ya kani karukom im ki balong shisha ki Israel jong Blei. Nadu minta tuwat pendikshu manu yanga namar ngadon ha kamet chonga ya ki mong jong utray Jesu Christ. Ko para kajing jong utray jongi u Jesu Christ kanyay don bat kamitsim jongpi. Amen. Ktien jong utray. Ka gospel katkum u Matthew bukhu dilendong kabakhatwe kadakod arpusan hadu laipo. Hakata kabor u Jesu ulaong. Nga aingu yami kukpa kutray kabneng bat kakindo. Naba miraburi ya kini ki na kibastat bat kibasyan. Bat mila pinpaw yaki ha kirid kirya. Hood ko pa mila ibid kumta. Ya ki baro la pin kamti hanga daw pa junga. Omdan ba itu ya ukun latang ukpa bat omdan ba itu ya ukpa latang ukun bat kito ha kiba ukun u ibid ban pinpaw yo. Tawan siya pi baro kibashitom bat kibakya jingken bat nga ngan penjat ha kipi. Tuba ya kalingkor junga batuhi kai nanga nabang long ubajem nut bat ubasko red kado nut tega minsim jupi kachem jingjathan naba kalingkor junga kalong kabasok bat kajingket junga kalong kabasting ka gospel jong utray.